I've decided not to renew the membership of the EFF because I will join and participate in Umkhonto Wesizwe Party. Wesulile Floyd Shivambu kutotonke tikhundla takhe nasemsebentini leqembu le-EFF kanti ke uvete ukuthi utawuba lunga leqembu lemkhonto wesizwe. It's not about the GNU. It's about the SABC. All that the SABC does is to report objectively. Lutsaba lwelicembu le-MK ne-SABC ekusetshenzisweni kwesitatimende sahulumende welibumbano wavelonke nakubikwa ngalo hulumende welihlandla lesikhombisa ibuye lenkantolo lephakeme yase-Gauteng lamhla. Kukunaku plus finyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiswati lesitfula bukhoma sila ku-SABC. Ungakhohlwa wembukeli ukuthi sile tindzaba tiyatfolakala ku-YouTube, X, Facebook naku SABC Plus. Kanti ungatifuna ngekuthi SABC tindzaba. Wesilwile Floyd Shivambu kutotonke tikhundla takhe nasemsebentini yalelicembu le-EFF kanti ke uvete ukuthi sotawuba lunga lelicembu lemkhonto wesizwe. Mengameli we-EFF Julius Malema ukwamukele kwesula kwaShivambu kanti ke Malema uthelo kwesula kwakhe akafanele ukuthi bese kuchazwa njengekufa kwalelicembu. Lomunye lebakalunga lephalamende loshiye phasi kulelicembu ngumzwanele manje. Kwesula kwaShivambu lelicembu kushiyela abanyendi bamangele. Akhuluma lokushiya phansi kwakhe Floyd akabe esola gegaliguma uvela kubeka epaleni ukuthi uyoba ingcenye leqembu lemkhonto wesizwe. So I'm going to be actively involved in Umkhonto Wesizwe Party and shape its direction and the politics that are obtaining today in South Africa. Njengoba abantu labanyenti lokhu kuvele bangakakulinzeli banembuto ukuthi ingabe kube yini imbangela ukuthi Shivambu esule lelicembu. Malema ke uniketile impendulo kulo mbuto wathi kube bede kuthonisana babenako na Shivambu kodwa isephethe lelicembu balasungula kubabili. I've never heard that about Floyd. And that there's a possibility of a contestation between the two of us. So this could not have been necessitated by paging or fighting between me and Floyd. Malema ke ube sewugcizela ekutheni yena ete alishele lelicembu noma sekubita ukuthi abe yedwa uyofa alunga le-EFF. I will remain a loyal and disciplined member of the EFF. Bahlati betepolitiki baphawulile ngesinyathelo saShivambu. The most dramatic ever. I mean, there are lots analytically and several variables at play. We don't know what exactly has motivated this decision of Shivambu. If it could be that a person like Floyd Shivambu can go and address a press conference in the presence of leaders of the EFF to announce his disassociation from the EFF to join MK party and there is no harm, then that says something positive about our democracy. Malema uphethe ukuthi ngeke sivalwe isikhalo seShivambu ukuthi made kube inkonfa ekhetha ubuholi ngenyanga yeNgongoni. Kanti uphindze wathi uma ashintsha ingcondo afuna kubuyela ku-EFF umkelekile Shivambu lekuyinto lengeke entele linye ilunga le-EFF. Ngakolokunye licembu le-MK selikhipha istatement sokwamukela mzwanele manje na Floyd Shivambu njengamalunga lamasha lelicembu labafisela okuhle basathatha lo mkhonto bachubana kulwela inkhululeko labo lesolo bucinzetelekile. Sesekude kwetekushiya phasi kwelisekela lamengameli we-EFF nekuba lunga lelinhlangano Floyd Shivambu emoyeni ke samukela umhlati wetepolitiki likhona Mnguni lotasichazela kabandi ngalolu dzaba naletinye tindzaba tembangave asikubingelele Mnguni sikwamukele tindzaba tesiswati. Ngibingelele nababukele ekhaya. Mnguni ngabe kushiya kwaShivambu nalamanye emalunga lafake ekhathi emzwanele manje kuyibekaphi lenhlangano njengoba ke ilungiselela inkomfa? Kusitshela kona ukuthi luningi ushintsho oluzobhekana nalo leliqembu le-EFF kule inyanga ezizayo. Sizwile uma lemesho lapha yana ngenkathi bekhuluma nabezindaba ukuthi bakhona vele abanye abazolandela ebekade behambisana naye umnomzana uFloyd Shivambu. Mina ngicabanga ukuthi izinto ezenzakalayo lana zikambili.
Okokuqala ukuthi angikaze ngibone umuntu athi uyasula eqenjini kodwa abe nesithangame esikhulu kangaka sabeza indaba esihlalelwe isikhungo esiphezulu sopolitiko kulelo qembu no president wakhona kungitshela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona okunye singakutshelwa ngayo lendlela uFloyd Shivambu ahambe ngayo ku-EFF. Okwesibili ukuthi kungenzeka ke ukuthi cha sekufike lapho abangasakhoni khona ukuthi bakwazi ukusebenzisana ngaphakathi la eqenjini le-EFF okusitshela ukuthi ke uma kuyikho lokho impela kungasitshela ukuthi cha uqhekeko esizolibona la kuleli qembu njengoba luya kukhetho lwabaholi baka national ngoDisemba sisazobona izinto eziningi zisenzakala sawubona abantu abaningi mhlambe besula futhi kulona leli qembu. Ngikubuka kakho ke Mnguni buta ubanjani ibudlelwane be-EFF ne-MK eParliament kebili. Ngicabanga ukuthi basazoqhubeka basebenzisane uzwile bekhuluma ukuthi i-progressive caucus charter le kade beyithulile kulenyanga endlule ukuthi yini abayimele bona lapha yana i-EFF i-MK i-ATM i-UAT ngicabanga ukuthi basazoqhubeka basebenzisane kakhulu lapha eParliament ngoba vele umuntu onjengoShivambu kungenzeka ukuthi yena mhlawumbe akazuba yilona ilunga leParliament le-MK siyazi ukuthi i-MK ixoshile abantu abaningana kule viki elidlulile lapha eParliament lafaka abanye abantu futhi abazothatha izikhundla siyeza ukuthi umnomzana uMzwane Lemanyi kungenzeka ukuthi naye uzothatha isikhundla lapha yana eParliament kodwa ke ngicabanga ukuthi bazoqhubeka basebenzisane ngoba bayezwana abantu abazanayo siyibonile i-EFF einkathini endlule isiye enkandla iyohlangana naye umnomzana uJacob Zuma kuyena umongameli we-MK party so angicabanga ukuthi lokhu kuchaza ukuthi angeke babesazwana noma basebenzisana. Ingabe lokususwa kwalamanye amalungu e-MK Parliament kutawuba nemthelela longanani kuleli qembu njengoba ke kusekunemahlebe lathi kunekungaboni ngaso linye ngekhathi kwalo. No ngicabanga ukuthi ngaphakathi kuyona i-MK kuzodala ingqinamba eziningana siyazi phela ukuthi uma ususa umuntu noma umkhipha eParliament awukhiphi nje umuntu esihlalweni ukhipha umuntu ekuthini akwazi ukuthi athole isalary noma akube nayo into ayithathayo ahamba ubeka isinkwe ekhaya so manje uma ukhipha abantu abaningi kangaka bengazazi ukuthi mhlambe bazohamba ke manje baye kephi bayosebenza kephi nangendlela kobakhipha ngayo ngathi akuzange kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuze bazi abantu ukuthi yini abayenze kambi noma yini isizathu sokuthi bakhishwe lezo zinto ke ziyadala ukuthi kube khona ukuhlakazeka eqenjini kugcineke abanye abantu sebefuna ukulishiya iqembu besule kulona bahambe boqala amanye amaqembu noma babuyele kulawo abavela kuona so laba abaphuma ku-ANC mhlambe babuyele ku-ANC abaphuma ku-IFP babuyele ku-IFP abaphuma ku-EFF babuyele khona so kodwa ke ngathi labantu laba basusiwe ezikhundleni akubona abantu engingathi yikhondla ezinamandla kakhulu ukuthi uma bengahamba besula kwi-MK party bangadala uqhekeko kwi-MK party okwamanje. Nguna sibonge kakhulu isikhathi sakho. Bonga mina. Ngulukhona Mnguni asichazela kabanti ke ngekushiya phasi kwaFloyd Shivambu. Lutsaba lelicembu le-MK ne-SABC ekusetshenzisweni kwesitatimende sahulumende welibumbano wavelonke nakubikwa ngalo hulumende welihlandla lesikhombisa kubuye lenkantolo lephakeme yaseGauteng lamuhla dotimbili ke letinhlangothi itendete etfulotalo kulolutsaba. Lenda tethulotalo iqembu le-MK party lithi kuphikisana ne-SABC ekusebenziseni isitatimende lesithi uhulumende welibumbano wavelonke nayibika ngohulumende welihlandla lesikhombisa akusiko ukuthi kungalo uhulumende kepha kuma-SABC kanye nalokulinzelekile ekuhambisane nemthethosisekelo waleli hlangano lesakatela sive. My lady, this matter is particularly contrary to popular belief. It's not about the GNU. It's about the SABC and about the constitutional obligations of a public broadcaster. Into lephakeme seJoseph ukuthi SABC ayinawo emagunya ekuthatha inqumo ukuthi tinbotibitwa njani kanzi ekusebenziseni isitatimende lesithi uhulumende welibumbano wavelonke nayibika ngalo uhulumende wenyalo akusho ukuthi ikhomba kuchema. Does the SABC endorse and or represent to the viewers that
the usage of the term GNU is correct. My lady, there's no such a thing. And in fact, that is not the applicant's case, because if that had been the case, we would be facing a different case. All that the SABC does is to report objectively that the government calls itself the Government of National Unity. Ngaletetfulo i-SABC iphikisa lesinqumo lesiphuthumako semkhondo wesizwe party sekuyivala ekusebentiseni uhulumende olubumbano velonke nayibika ngohulumende welihlandla lesikhombisa. Inkantolo yamanje eBloemfontein inikete Murwadi Cholota ibheyili yetinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu temarandi ngemva kwekudonsa kwemalanga lamathathu solo kwendiwa sicelo sebheyili. Manje Estelle Delange utshele inkantolo ukuthi akacabanga ukuthi Cholota angaliflathela leli njengoba iNPA ike yasho ngaphambilini nalokuthi kungenteka ukuthi ngiko lokwendeka abambeleleka lelicala. Cholota bekangumsidi waloli bekangvunankulu wase Free State eSimahashule kanzi ube kwemacala enkohlakalo ukukhwabanisa kanye nekushushumbisa ngemali lengcolile nalabanye labalishumi nesithupha lasolwa nabo ecaleni lemklamo wekufulela kabusha tindlu lebetifulelwe ngejeboya lebe ubita 255 million wemarandi. The defense offered an explanation why they abandoned her bail application in the United States, indicating that there were false allegations made against her about her connections in other countries. This was not disputed by the state, although the state was given the opportunity to do so. After all of this, I am indeed satisfied that the defense proved to the court on a balance of probability that it is in the interest of justice to grant bail to the applicants, so bail will be granted. Emacala labekwe beleqhamuka eLibya labangemashumi layimfica nesihlanu ahocisiwe enkantolo yamanje eWhite River eMpumalanga. Buyele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati nawe ucetha ngena ukhethe kahle mbukeli sekhona hlala nathi. Emacala labekwe beleqhamuka eLibya labangemashumi layimfica nesihlanu ahocisiwe enkantolo yamanje eWhite River eMpumalanga bameli basolo bafaka sicelo sekuthi kwesulwe lamacala bese ke babiselwe eveni labo baboshwa esikhungweni setekuceceshela tekuvikela kulenyanga leyengcile eWhite River. Bekuchamuka kule Libya labangemashumi layimfica nesihlanu bavele banemfutho futhi banempilo lomuhle enkantolo. Bameli babo bafike bafaka sicelo sekwesulwa kwemacala abo kanti inkantolo ikuvumele lokho bese babekwa esandleni selitiko latasekhaya. The charges against all the accused before court will be withdrawn. Bameli bebasolo basho baphinzelela ukuthi licala lembuso lindekendeke. Bekhala nangekuthi baphethwe kabi ejele laseBarberton kanti sebafuna kubuyiselwa eveni labo. Ngemva kwesinqumo senkantolo bathokote kakhulu. All the people are very happy. They're relieved that they will go home now. All criminal matters have been withdrawn against them. And there's no outstanding matters according to us. Home Affairs are busy arranging the deportation of these people back to Benghazi. Umbuso uhocisela macala wathi leli cala ngeke liholele ekujezisweni kwamuntu. iNPA ibuke ubufakazi obukhona kwidocket nokuthi yabe isibhekelela ama-representations enziwe abameli babasolo. Ingakho ke iNPA ize yathatha isinqumo sokuthi wahoxisa amacala abukene nabasolwa. Siwadvumatile emaphoyisa lesinqumo. Sibike kumphakathi ukuthi siyacela sibitile ukuthi ake bavele batovula icala kepha kuze kube namuhla akuzanga kuba naloyi-1 lovelile atovula icala. Emaphoyisa ke asaphenya banikati balendzawo yokuceceshela tekuvikela kanti isevaliwe kwanyalo. Gertrude Shope losishoshovu setepolitika phinze abengithishela ubungatalanga lakhe lekutalo lamuhla. Shope uhlanganisa iminyaka lengemashumi layimfica nemfica kanzi watala ngalelilanga eJozi wabese ubalunga le-ANC yaneminyaka lengemashumi lamabili nemfica.
Kulandzela kuba madima kutepolitiki kuleli ngama-60s, Shoppo wayekudzingisweni lapho watfola lithuba lekufundza tekuphepha njengelunga lemkhonto wesizwe lebekuluphiko lwe-ANC. Shoppo uhlele emaveni lamanyenti lekufaka ekhatsi Czech Republic, iZambia, iBotswana, iTanzania kanye nalamanye. A very happy birthday to Mam Shoppo. We wish you a beautiful day, a healthy, long, happy life. Looking forward to celebrating your centenary next year. Enjoy your day. Kubuya kwakhe ekudzingisweni, Shoppo uqhubekile nokuba lilunga le-ANC kusukela 1991 kuya ku-1993 njengabeka ngumengameli we-ANC Youth League. Kungumanje Shoppo uhleli nendvodakati yakhe lelinxusa laleli eBotswana, Taninga Shoppo. Exactly 99 years that our mother Gertrude Shoppo would have been born. So we are celebrating her 99th birthday, and really we'd like to say thank you to all of you. Lindal Shoppo uthi balandzele tinyathelweni tenina kutepolitiki. Of our people have. Sikubutele ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngekwesulwa kwaShibambu ku-EFF ayoba ingcenye yelicembu le-MK uphendule ngalendlela. Uyabona ngempela ipolitiki umhlele ukunderstand ukuthi kwesinye isikhathi uhamba kanjani. Kodwa ke ngicela ukuthi lapho umfowethu Floyd lapha eqenjini le-EFF kukhona okumdinile lapho uyogcina akukhulumile. EFF ayenzanga kahle emakhethweni, so therefore ngiyakholwa ukuthi naye opportunity uyafuna ukugrow political. I think Julius Malema has been in that position for isikhathi eside kakhulu. Floyd uyabona ukuthi angeke agrow political. Mina ngibona ngathi le ndlela nabayiplanile laba bekunene. Ngibona ngathi Floyd naMalema abahleli phansi bakhuluma nakwezuma ngaleti kwe-MK bayiplana le nto ukuthi akethe ngalana bona batokhona ukuthi bathole balandzeli abaningi and then bese bamnika isikhundla lesisetulu. Bakhona ku-EFF but asazi ukuthi ikhona into ayenzile ku-EFF. Maybe ku-MK uzayenza ngcono. Akazame sibone ukuthi uphelela kuphi. Izindaba ezibuhlungu kakhulu ke ezikubathandi beqela le-EFF. Ngoba kaloku uShivambu siyazi bangumuntu obenegalelo kakhulu embuthweni kwaye unabantu abaninzi abazawumlandela xa ngabe ujoyina la MK. Indoda leyithembisa isitepisi angeke imane isuke nje ihamba. Isitepisi liya kwesigibela la iyakhona. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke idiphendulele ngawo. Kanzi etimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Sibusiso Mahlalela kuligwalagwala FM. Sibu wesulile Floyd Shibambu kudo tonke tikhundla takhe nasemsebenzini yelicembu le-EFF. Ingabe uphethe tiphi kulethambe embili letiphume embiteni? Asicolise kule ndzawo ke tingako besikuphathele tona mbukeli namuhla. Sitawuhlangana futhi endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ubusuku abeki lobuhle mbukeli sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo.